Ndabashuje abanywanyi b'Agaseke k'amakuru mu karere. Mbere yo gupfundura ko uyu mugoroba reka mageze inkuru ivugwa cyane mu Rwanda, aho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yatangaje ko yiteguye gukira abanyarwanda bari muri Israel na Iran mu gihe byabaye ngombwa cyane ko ibyumweru bibiri bigiye gushira intambara irimbanije hagati y'ibyo bihugu. Umubare munini w'abanyarwanda baba muri Israel n'abanyeshuri biganjemo abiga amasomo y'ubuhinzi, abenshi baba barabonye buruse zo kwiga bigizwe uruhare n'ikigo cya Israel gishinzwe ibikorwa by'iterambere cyangwa se mashavu. Umunsi umwe mu cyumweru ni wonyine bajya mu ishuri, indi itanu bari mu mirima aho bamara nibura amasaha 8. Buri munyeshuri afite umuhanga mu by'ubuhinzi umukurikirana. Mu gihe intambara irimbanije ariko kandi hagati ya Israel na Iran, ibihugu byinshi byatangiye gusaba abaturage babyo bari muri Iran cyangwa Israel gutaha hakiri kare. Ibitarabikora byasabye abaturage babyo kwitegura no kuba hafi ya za ambasade kubagize ikibazo bagahita bafashwa gutaha. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda nubwo idatangaza imibare y'abanyarwanda baba muri Iran na Israel, yabwiye ikinyamakuru igihe ko batekanye. Ita abanyarwanda bose bari muri Iran na Israel baratekanye, ariko hari gahunda zashyizweho zo kuba bafashwa gutaha neza mu gihe byabaye ngombwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aherutse gutangariza ikinyamakuru The East African ko bitazwi neza niba abanyarwanda baba muri Iran, ariko ko bari gukorwa igenzura kugira ngo barebe niba nta muntu n'umwe cyangwa se babiri baba bariyo. U Rwanda rusanzwe rufasha abaturage barwo bari mu bice birimo intambara n'ibindi bibazo bagacyurwa. Abaheruka ni abari muri Sudani bafashijwe gutaha mu gihe intambara yari yakajije umurego. Ibindi bihugu byo mu karere nabyo bimaze igihe biri muri gahunda zo kureba uko byacyura abaturage babyo muri Israel. Nka Uganda yacyuye abaturage ba 48 biganjemo abanyeshuri bari mu ibyo bihugu byombi banyura mu bihugu by'ibituranyi byabyo. Uganda yasabye Turukiya, Azerbaijan na Jordania ko abaturage babo bari muri Israel na Iran bafashwa bagahabwa visa bakinjira muri ibyo bihugu bahunga intambara. Hagati y'ingendo nyinshi z'indege zijya cyangwa ziva muri Israel zarahagaritswe. Inyinshi zigiye ziturutse muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara zakorwa na kompanyi Ethiopian Airlines, ariko ubu zarasubitswe. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriwe muri Uganda. Ishyaka Karere muri ku butegetsi muri Uganda ryatangaje ko tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu Perezida Yoweri Museveni azajya ku cyiciro gikuru cy'ishyaka gufata impapuro zimwemerera kwiyamamaza ku mwanya wa perezida w'ishyaka mu matora ari umwaka utaha. Perezida Museveni umaze imyaka 39 ari ku butegetsi asanzwe ari perezida w'ishyaka, ndetse arashaka uyu mwanya azifashisha guhatanira amatora ya perezida y'umwaka utaha. Bwana Museveni uri ku butegetsi kuva mu 1986 azizihiza isabukuru y'imyaka 81 mu kwezi kwa cyenda y'umwaka. Mu matora ibanze bashaka kujya mu nteko ishinga amategeko ishyaka Karere muri ku butegetsi ryaneze uko ishyize imbere abasaza nka General Moses ari imyaka 86, ariko na Perezida Museveni aziyamamaza umwaka utafite imyaka 82. Hanyuma ariko General Moses umuhungu wa Perezida Museveni yashimye muramo witwa Sharitsi Kutesa Musherure wemeye kutazongera guhatanira kujya mu nteko ishinga amategeko ya Uganda. Sharitsi Kutesa Musherure ni umuvandimwe w'umugore wa General Moses yari asanzwe ari umudepite w'ishyaka ari ku butegetsi nari muhagarariye akarere ka Mugora North mu nteko ishinga amategeko ya Uganda. Mu gihe muri Uganda yateganyijwe amatora abagize inteko ishinga amategeko umwaka utaha, byari biteganyije ko Sharitsi Kutesa Musherure azongera kwiyamamaza. Kongera kwiyamamaza kwa Sharitsi Musherure ni icyemezo cyamuteranije na murumuna wa Perezida Museveni usanzwe ari se wa General Moses witwa Sodo Ene Kaguta, kuko nashaka uyu mwanya wo kujya mu nteko. Mu gosha umwuka mubi ku cyumweru ku itariki ya 22 Sharitsi Musherure yatangaje ko atakiyamamaje nyuma yo kubisabwa na Perezida Museveni. Yavuze ko icyemezo yagifashe mu kuba Perezida akaba na chairman w'ishyaka Karere hagamijwe kubungabunga ubumwe mu ishyaka. Mu butumwa bwa General Moses bashyize ku rubuga rwa X kuwa mbere, yavuze ko yashimye icyo cyemezo cyamuramuwe cyo kutiyamamaza. Ati ku bijyanye na Mugora North, nashima mushiki wanjye Sharitsi imyanya yo muri guverinoma sijye n'umuntu ari we. Sharitsi ahawe ikaze muri uru rugendo. Nyuma yo guharirwa na Sharitsi Musherure kuri uyu wa mbere muri na Perezida Museveni yasuye agace ka Mugora North ashaka guhagararira mu nteko ishinga amategeko kugira ngo aganire n'abaturage baho. Ntarava muri Uganda ariko kandi inzego z'umutekano za Uganda zishe zirasha umugore wa kabiri wagerageza gukora igitero cy'ubwiyahuzi muri Kampala nyuma y'ikindi giherutse kurizwa muri Munyonyo, nk'uko bigaragara ku rubuga rw'isi mu itangazo ryahizwe ahagaragara n'igisirikare cya Uganda PDF. Ukekwa yicuye ku isoko rya Karere, agace gatoya cyane ku mpera z'amajyaruguru ya Kampala. UPDF yemeje ko itsinda ritegura ibisasu byagiye gukora iperereza no kurinda ako gace. Ifoto yashyizwe ahagaragara iherekeje iryo tangazo yerekana ukekwa ko umwiyahuzi aryamye hasi iruhande rwa moto n'igikapu cy'urugendo kirabura. Birakekwa ko cyari kirimo ibikoresho biturika. Ibi nyuma y'ibyumweru bike abashinzwe umutekano barijemo ikindi gitero cy'iterabwoba muri Munyonyo, aho umwiyahuzi wambaye ikote ritezwe mu gisasu yahagaritswe n'ishami rya UPDF rishinzwe kurwanya iterabwoba ubwo yageragezaga kwegera bazilika ya Munyonyo. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Mansiko Barnabe Kikabe Karube uri mu nkoramutima za Joseph Kabila Kabange yateye utwatsi ibirego uriya wahoze ari perezida wa Kongo Kinshasa ashinjwa by'uko yabashyigikiye u Rwanda. Ni ibirego Kabila ashinjwa n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi wamusimbuye ku butegetsi.
ibirego by'uko Joseph Kabila abashyigikiye u Rwanda ndetse n'umutwe wa M23 byafashe intera muri Mata y'umwaka ubwo yatangazaga ko agiye kuva mu buhungiro akerekeza mu mujyi wa Goma umaze amezi agera kuri 5 ugenzurwa na M23. Barinabe Kikabe Karubi wabaye minisitiri w'itumanaho ku butegetsi bwa Kabila, umunyamabanga w'ibihariye ndetse n'umujyanama mu bijyanye na diplomasi. Mu kiganiro uretse kugira n'ikinyamakuru Twahirwa yavuze ko bishinjwa shebuja ari ibinyoma bigamije gutuma rubanda rumutakariza icyizere. Ati sintekereza ko Joseph Kabila ashyigikiye u Rwanda twisanze ari umuturanyi wacu kandi ruzahora rero kugeza ku mpera z'ibihe. Iki si ikibazo ubundi cyakabaye kibazwa kuko Perezida Kabila nta burenganzira afite bwo kwamagana igihugu cy'igituranyi. Arakomeza ati Perezida Kabila ari muri Goma, umujyi ugenzurwa na M23 isanzwe ari inyeshyamba zirwanya ubutegetsi. Iyi mvugo yo gushyigikirwa n'u Rwanda ntekereza ko n'itangazamakuru ryo mu burengerazuba bw'isi ryayikoreshaga iyi nteruro ryatangiye kuyireka. Karubi yavuze ko M23 umutwe w'igisirikare wagaragaje ubushobozi bwabo mu rugamba rwa Goma rwasize wigaruriye umujyi nyuma yo gutsinda ingabo zirimo izo mu bihugu bya SADC n'abacancuro b'abazungu. Yavuze ko na Joseph Kabila bahuriye kuko bose bagambiriye gushyira iherezo ku butegetsi bw'igitugu bwa Felix Antoine Tshisekedi. Ati inyeshyamba ziri hari Goma binagaragara ko zirwanya igitugu kandi ubushize navuze ko bariho duhurira kuko natwe dufatanije n'abatavuga n'ubutegetsi batitwaje intwaro bashyigikiye Perezida Kabila. Twafashe icyemezo cyo gushyira iherezo ku gitugu. Ibyo ni nabyo abanyekongo bategereje. Tugomba kubabura igitugu kandi tuzabigeraho. Karubi yavuze ko Kabila ari Goma kuko ari honyine yumva atekanye nyuma y'igihe ubutegetsi bwa Kinshasa bumutoteza amanywa n'ijoro mbere yo gufata ibyemezo birimo kumwambura ubudahangarwa yari afite bukanamuteguza ko buzamushyikiriza ubutabera. Yunzemo ko kuba ari muri uyu mujyi bitakabaye ikibazo kuko kuba Goma yarafashwe na M23 bitavuze ko yahindutse umujyi wo mu mahanga. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye mu rundo abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika. Manitsiko Garcia Rukindikiza woza ashinzwe umutekano muri Kiyo Ndadaye wabaye perezida w'u Burundi muri 1993 yagaragaje ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ikosa rikomeye ubwo yoherezaga ingabo z'igihugu cye mu ntambara y'uburasirazuba bwa Kongo. U Burundi bwohereje ingabo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru muri za 2023 hashingiye ku masezerano ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwajyanye n'ubwa Tshisekedi hari muri Kanama mu mwaka ajyanye n'ubufatanye mu bya gisirikare. Ingabo z'u Burundi zatunguwe bikomeye n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro ya M23 wicamo nyinshi zirimo abofisiye bakuru mu rugamba rwatangiriye muri teritwari ya Masisi. Zimwe zirakomereka izindi zifatwa mbiri zinamburwa ibice byose zagenzuraga muri iyo ntara. Mu kiganiro televiziyo Renaissance Rukindikiza yagaragaje ko impamvu zatumye Perezida Ndayishimiye yohereza abasirikare b'u Burundi kurwanya M23 ziri mu rwango ufite u Rwanda kuko atekereza ko rufashe umutwe witwaje intwaro urwango ufite abatutsi ndetse n'inyungu z'amafaranga. Ati yarasanzwe ufitanye umubano mubi n'u Rwanda agatekereza ko M23 yishyigikiwe habaho n'abasirikare b'u Rwanda baba bariyo akavuga ati reka ngende marwanye muri Kongo tuzipimeyo tubereke ko dukomeye kubarusha. Ikindi mu gutekereza ko barwana muri Kongo ari ubwoko bw'abatutsi ashyiramo abahutu bose b'i Burundi avuga ati tugiye kurwanya abatutsi. Rukindikiza yavuze ko Perezida Kidi yasezeranye Ndayishimiye amafaranga menshi mu gihe yoherezaga ingabo z'ubundi mu ntambaro yo muri Kongo. Arabyemera nyamara bitari ngombwa gufata icyemezo cyo kwicisha ingabo ze. Ati abana b'igihugu bagiye gupfira mu kindi gihugu mu ntambaro idakwiriye agomba kubajyana bakura amafaranga. Yagaragaje ko abashoramari b'abanyamahanga bafite impungenge ko mu gihe intambara muri Kongo iri kubera hafi y'imipaka y'u Burundi nabwo ishobora kubugeramo bityo ko ariyo mpamvu bamwe kukuramo ibikorwa by'ishoramari. Atabaherwa abantu bo hanze baravuga bati dushaka gushora imari bavuga bati abasirikare Burundi bari kurwanira hafi y'imipaka yabo none ejo batsinzwe byagenda gute. Mu busesenguzi bwe Rukindikiza yasobanuye ko umwana w'u Rwanda n'u Burundi bazamijwe cyane n'uruhare rwabwo mu ntambara muri burasirazuba bwa Kongo. Hanze mabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yasabye Ubushinwa kubuza Iran gufunga ubunigo bwa Hormuz, imwe mu nzira y'ingenzi cyane zinyuzwamo ibicuruzwa ku isi. Minisitiri Rubio yavuze nyuma y'uko televiziyo Press TV ya leta ya Iran itangaje ko inteko ishinga amategeko yemeje gahunda yo gufunga ubwo bunigo ariko kongeraho ko icyemezo cya nyuma kizafatwa n'urwego rwitwa inama nkuru y'umutekano w'igihugu. Guhungabanya ubwikorezi bw'ibitoro muri ubwo bunigo uko ariko kose kwagira ingaruka zikomeye ku bukungu. Ubushinwa by'umwihariko nibwo bwa mbere ku isi mu kugura ibitoro bya Iran ndetse bufitanye umubano hafi na Iran. Ibiciro by'ibitoro byaratumbagiye nyuma y'uko Amerika igabye igitero ku bigo bya nucleaire bya Iran. Igiciro fatizo mpuzamahanga cy'ibitoro bidatunganije Brent crude cyatumbagiye kigera ku kigero cya mbere cyo hejuru cyane kibaye mu mezi 5 ashize. Mu kiganiro geneye televiziyo Fox News yo muri Amerika ku cyumweru Minisitiri Marco Rubio ati ndashishikariza leta y'Ubushinwa i Beijing guhamagara kuko ubunigo bwa Hormuz bubafitiye runini cyane cyane ku bitoro byabo. Ati nibaramuka bafunze ubwo bunigo bizaba ari kwebura ko mu bukungu kuri bo kandi turacyafite ubundi buryo bunyuranye twakoresha mu guhangana nabyo ariko ibindi bihugu nabyo bikwiye kuba bibitekerezaho nabyo byashigesha ubukungu bw'ibindi bihugu cyane kurusha ubwacu, niko Marco Rubio yavuze. Ibigera kuri 20% by'ibitoro byose mu isi binyura mu bunigo bwa Hormuz. Ibihugu bikomeye mu gucukura ibitoro no mu kugira gaze nyinshi byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati bikoresha iyo nzira y'umazi mu bwikorezi by'ingufu ziva muri ako karere. Igerageza igera ryose ryo guhungabanya imikorere muri ubwo bunigo rishobora gutuma ibiciro by'ibitoro ku isi bitumbagira cyane. Ibiciro by'ibitoro byatumbagiye by'akanya gato bw'isoko ryatangiraga kurima ku wa mbere. Igiciro ku isoko cy'ibitoro bidatunganije rya Brent crude cyazamutse kigera ku $140
$181.40 angana n'ibihumbi 117 by'amafaranga y'u Rwanda ku kagunguru kamwe, ariko cyahise cyongera gisubira ku madolari 48 ku kagunguru, bingana inyongera 1.4% kuri uwo munsi. Sauli Kavunicu, umukuru w'ishami ry'ubushakashatsi ku masoko mu kigo MST Financial, ati Amerika iri mu buryo bwo kwirwanaho cyane mu karere, yitegura igitero cya Iran icyo ari cyo cyose cyo kwimura, ariko ibyago ku biciro by'ibitoro nuko ibintu bishobora kudogera kurushaho. Igiciro cy'ibitoro bidatunganyije kigira ingaruka ku kintu icyo ari cyo cyose, nk'urugero ku giciro cya lisansi ukoresha mu modoka yawe cyangwa se igiciro cy'ibiribwa byo mu iduka. Ubushinwa by'umwihariko bugura ibitoro byinshi muri Iran kurusha ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Mu kwezi gushize ibitoro bwaguze muri Iran byarenze utugunguru miliyoni 1.8 ku munsi, nk'uko imibare y'ikigo Volutez kagikurikirana ubucuruzi bw'ingufu bunyura mu mazi magari bigaragaza. Ibindi bihugu bifite ubukungu bukomeye muri Aziya nk'Ubuhinde, Ubuyapani, Korea y'Epfo nabyo bikoresha cyane ibitoro bidatunganije binyura muri ubwo bunigo. Umusesenguzi ku ngufu Vandanari yavuze ko Iran ifite bike byo kunguka na byinshi cyane byo guhomba igihe yabifunze ubwo bunigo. Yabwiye ikinyamakuru BBC News ati Iran mu byago byo gutuma abaturanyi bayo bacukura ibitoro banafite gaze yo mu kigobe bashobora guhinduka abanzi bayo, ndetse ikaba yarakaza isoko ryayo ry'ingenzi ari ry'Ubushinwa binyuze guhungabanya ingendo zo muri ubwo bunigo. Amerika yinjiye mu ntambara n'Iran na Israel mu mpera z'icyumweru gishize. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko Amerika yatsembatsembye burundu ibigo bikomeye bya nucleaire bya Iran, ariko ikigero cy'ibyangijwe n'ibyo bitero ntikizwi. Ishami rya Loni rigenzura ingufu za nucleaire ryavuze ko ridashobora gusuzuma ibyangiritse ku kigo cya nucleaire cya Fordo kirinzwe cyane kiri munsi y'ubutaka. Iran yavuze ko ikigo cya Fordo cyangiritse gato gusa. Trump yaburiye Iran ko izagabwaho ibitero bibi cyane kurushaho keretse nireka gahunda yayo ya nucleaire. Kuwa mbere Ubushinwa bwavuze ko ibitero bya Amerika byangije kwizerwa kwayo, ndetse bwasabye ko habaho agahenge ku kanya. Ambasaderi w'Ubushinwa muri Loni Fu Kong yavuze ko impande zose zikwiye kureka akayayo k'imbaraga no kureka kwenyigiza umuriro, nk'uko inkuru y'igitangazamakuru CCTV cya leta y'Ubushinwa kibivuga. Mu nkuru y'igitekerezo gihuriweho n'ubwanditsi bw'ikinyamakuru Global Times cya leta y'Ubushinwa, icyo kinyamakuru nacyo cyavuze ko uruhare rwa Amerika muri Iran rwakomeje kurushaho ndetse ruhungabanya kurushaho uko ibintu bimeze mu burasirazuba bwo hagati. Icyo kinyamakuru cyongeraho ko ibyo birimo gutuma intambara yerekeza aho izaba irenze igaruriro. Hanyuma ariko kandi ambasaderi w'Urusiya mu muryango w'abibumbye Vasily Nebenzia yamaganye ibitero bya leta z'ubumwe za Amerika biherutse kugaba kuri Iran, ndetse ashimangira ko iki gihugu gishaka gusubiramo amakosa cyakoze muri Iraq ubwo cyayiteraga 2003. Ni ingingo ambasaderi Nebenzia yagarutseho ku cyumweru ubwo hateranaga inama idasanzwe ya Loni. Uyu mugabo yumvikanye mu mvugo ishinja Amerika guhonyura amahame y'umuryango w'abibumbye, amategeko mpuzamahanga ndetse n'amasezerano agenga intwaro za nucleaire. Ati leta z'ubumwe za Amerika yafunguye agaseke k'ibibazo kandi nta n'umwe uzi ingaruka zizakurikiraho. Amerika yongeye kwerekana ko itita ku bijyanye n'aho isi ihagaze. Ambasaderi Nebenzia yakomeje avuga ko ibyo Amerika yakoze bijya gusa neza n'icyemezo Colin Powell wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika yafashe muri 2003 atangaza ibinyoma ko Iran ifite intwaro z'ubumara mu gushaka impamvu yo gutera ikindi gihugu gifite ubusugire, ibyaganishije gusa abaturage bacyo mu kavuyo mu gihe cy'imyaka y'ururwa mu myacumi, kandi bikarangira nta ntwaro n'imwe y'ubumara ihabonetse. Aya magambo ya Nebenzia yaje mu gihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi ari mu ku biganiro na Perezida Vladimir Putin biribwa ibane kuri ibi bitero bya Amerika. Kwibasira Amerika k'ubu diplomate bishingiye ku bitero by'indege igihugu cyagabye kuri Iran muri kirere ku cyumweru hari tariki ya 22. Perezida Donald Trump wa Amerika yavuze ko ibi bitero bigamije gusenya hakurirwa intwaro za nucleaire, ndetse ashimangira ko byageze ku ntego. Ni ibitero bisa n'ibyaje bitera ingabo mu bitugu by'Israel igenda igaba kuri Iran kuva ku itariki ya 13 Kamena, byahitanye abasirikare bakuru mu ngabo z'iki gihugu barimo n'umugaba mukuru w'ingabo, ndetse kugeza ubivuga ko hari n'umugambi wo kwivugana umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Nubwo Iran ishinjwa gushaka guhungabanya amahoro ku isi ikoresha intwaro za nucleaire, igihugu kimyamaganira kure kivuga ko gishaka izi ngufu ku mpamvu z'amahoro zirimo amashanyarazi n'ubushakashatsi.